Taman sam napravio ono ogromno sranje. Da ima 10-ak je ozlijeđeno, a ja mislim da ima par mrtvih. Sljedeća 2 naraštaja neće imati zdravu dicu. Sorkač, familijo, koliki je sat? 2 do pola 12. Jozo. Hvala, ali ne, njofra. Koliki je sat? Svi će misliti da je beba krivac. Šta? Alo, šta radiš? Pa ubija si čovjeka. Vorniče, gdje je kiša, tu je početak. Gdje je početak, tu je rasprava. A gdje je rasprava, tu je život. Već su napravili bris sektora. To je naš tip. S ovo šetanje me ožednilo. Alo? Braco. Molim? Kad? Šta? Čekaj, aj pomalo pričaj. Di? Molim. Aha. Ništa, aj čujemo se, imam posla, drži se, ajde, čao. Ko te zva? Mama, brat Blizanac. Ti imaš brat? Jema, neki liga je plesnja po guzicima par sati. Znaš koji su ljudi gori od ljudi koji pleskaju, ljudi koji su plesnuti. Zamisli tu gamat! Dobro, Bjak! Nemoj mi tako o bratu pričati. Kako neću? Pa daj pa pripazi malo. Vićiš ka neko tebe klepne po guzi si kakav je osjećaj. Znači smrt je u 3:30 poslije podne. Izgleda da je ima... Dobro, jaket. Hvala, malo mi je bilo friško. Stani, gospodine. Šta? Ovo je mjesto zločina, gospodine. Kakav je zločin? Mjesto zločina, ne smijete ovdje biti. Jedini zločin koji se ovdje dogodio je legalizacija C vitamina. Molim vas, gospodine, maknite se. Joj. Ne znam, stari, on mi pari baš sumnjiv. On mi baš kao neki pleskata. Ajmo do njega. I to su pratioci svakog pražnjenja. Slijepi, poput carske ruže. Ništa. Gospodine, može par pitanja. Da ja ukrao sam ovu kćer, to je istina je živa. Istina je, s njome sam se oženio. I dotle da je nikud grijeh moj ne dopire. Moj govor! Gospodine, di ste bili u 3:30? Pa vjerio se zrakama sunca. Jer bo ove ruke od 7. moje godine, pa sve do prije neko... Daj, molim te, moga pustiti, ovo je neki luđak. Evo. Sad si moj. Može. Šta? Ne pire.
Molim vas, Moj ne govor baljezga- tvrd molim je vas. i A ne, blagom nemoj, riječju. Mi- pusti ga da se sere, pusti ga da se sere. Čekaj, aj Znači, ponovno, kad ponovno. se- Sad nas- Tvrd je i blagom riječju. početka, aj. S početka do... Okej, sad umri.